Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Arada lakum al-khair fahayya lakum amakin al-khair. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah yang menginginkan kebaikan pada kalian semua sehingga kalian ditempatkan di tempat yang terbaik. Wasalaka bikum masalik al-khair. Dan kalian diberikan jalan-jalan yang paling indah. Warabatakum bi ahli al-khair. Dan kalian diikatkan dengan orang-orang yang baik juga. Wa hadhihi alamatullah fi man yurid. Ini adalah tanda atas orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'a rajulun min as-sahabati ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Min makanin ba'id. dari tempat yang begitu jauh Hatta wasala ila al-Madinah. sampai dia ke kota Madinah. Qala ya Rasulullah ashartu layli. Dia katakan, ya Rasulullah, setiap malam saya tidak pernah tidur Wa at'abtu dabbati. dan saya membuat tunggangan saya hewan ini menjadi capek. Makhafata an amuta fala udrikak aw tamutu fala udrikuk. Saya benar-benar berusaha untuk sampai kepadamu, takut kalau saya telat kamu mungkin sudah meninggal dunia atau saya yang meninggal dunia lebih dahulu. Waji'tu as'aluka an syai'. Saya datang untuk bertanya atas sesuatu. Ma alamatullah fi man yurid. Apa tanda kalau Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan atas seseorang? Yani fi man yurid lahu al-khair. Yaitu keinginan Allah untuk kebaikan atas orang tersebut. Qala lahu kaifa asbahta? Maka Nabi bertanya, bagaimana keadaanmu di pagi hari ini? Qala asbahtu uhibbu al-khair. Di pagi ini saya mencintai kebaikan. Wa afrahu in fa'altu al-khair. Saya merasa bahagia kalau saya mengerjakan kebaikan. Wa ahzanu in fatani al-khair. Saya merasa sedih kalau saya tertinggal untuk berbuat kebaikan. Qala tilka alamatullah fi man yurid. Kata Rasulullah, itu tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala kalau ingin kebaikan atas diri seseorang. Walau aradaka lil-ukhra lahayyaka laha. Karena kalau Allah menginginkan dirimu untuk hal yang lain, waliyadzubillah, pasti Allah akan mempersiapkan segalanya untukmu. فإذا شعر الإنسان بأنه محب للخير يفرح إذا فعل الخير هذه علامة على أن الله أراده. Sehingga kalau seseorang merasa dia mencintai kebaikan dan dia senang kalau mengerjakan kebaikan, pegang tanda tersebut bahwa Allah ingin kebaikan untuk hidup. أما إن كان لا يحزن إذا فاته الخير. Adapun orang-orang yang kalau tertinggal berbuat kebaikan tidak sedih. وعنده الأمر سواء حضر الخير ولا لم يحضر. Dan bagi dia sama dia hadir tempat kebaikan atau tidak mengerjakan kebaikan, sama buat dia. فهذه علامة على أن الله لم يرده. Ini tanda bahwa Allah tidak menginginkan kebaikan atas orang itu. ثم سأله رسول الله ما اسمك؟ Lantas Nabi Muhammad bertanya pada orang itu, siapa namamu? قال اسمي زيد الخيل. Nama saya adalah Zaidul Khail. Khail itu kuda. قال له النبي بل أنت زيد الخير. Nabi Muhammad mengganti langsung namanya, kata Rasulullah, namamu bukan Zaidul Khail tapi Zadul Khair. ومن يومها حول اسمه من زيد الخير إلى زيد الخير. Dari mulai saat itu namanya dirubah oleh dirinya, berkata Rasulullah, dari Zadul Khair menjadi Zadul Khair. وهكذا كان رسول الله يتفاءل بالاسم الحسن. Karena kita melihat Nabi Muhammad selalu mengambil tafaul atas nama-nama yang baik. ويحب الاسم الحسن. Dan Nabi mencintai, menyukai nama-nama yang baik untuk manusia. ويغير الاسم الغير حسن. Bahkan Nabi Muhammad sering mengganti nama para sahabat yang kurang baik menjadi lebih baik. فإذا جاءه شخص Ketika datang misalkan satu orang ورأى أن اسمه غير طيب dan melihat bahwa namanya kurang baik, غيره رسول الله. Nabi langsung masih mengganti nama tersebut menjadi yang lebih baik lagi. لأن بعضهم يسمون أنفسهم حرب. Karena sebagian dari mereka ada yang menamakan dirinya harb, perang, peperangan. يسمي نفسه شر. Menamakan dirinya syar, keburukan. ما يحب النبي هذه الأسماء.
الأسماء. Nabi nggak suka dengan hal yang semacam ini. يغيرها. Maka Nabi akan berubah hal tersebut. لهذا ينبغي للأب أن يختار لابنه الاسم الحسن. Sehingga sepatutnya bagi seorang ayah untuk memberikan nama yang terbaik untuk anak-anaknya. والمصيبة أن اليوم نسمي أولادنا على أسماء مغنيين ومغنيات. Yang menjadi musibah besar di zaman sekarang, banyak orang menamakan anaknya sama dengan nama penyanyi, nama artis dan lain-lain. تحصل هذا اسمه على اسم كافر. Terkadang kita dapat di satu orang muslim dia, tapi namanya sama dengan nama orang kafir. والبنت اسمها على اسم ممثلة ولا فاسقة. Orang anak-anak perempuannya namanya sama dengan orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa besar. وإيش تنتظر من هؤلاء الأبناء؟ ما هي الصفات التي ستظهر فيهم؟ Orang yang dinamakan sedemikian, terus kita mau berharap sifat yang bagaimana yang akan ada pada diri anak-anak kita? تظهر فيهم صفات أصحاب الأسماء. Akhirnya akan tumbuh dari anak-anak tersebut sifat orang-orang yang sama namanya dengan orang tersebut, sifat penyelewengan terhadap Allah SWT. يقولون كل له من اسمه نصيب. Disebutkan bahwa setiap orang akan mengambil bagian keberkahan dari nama yang dia dilekatkan kepadanya. الآباء لابد أن يتنبهوا. Orang tua wajib memahami hal ini. يشوف أبنائهم متعلقين بمن؟ Lihat kepada siapa anak-anak kita punya ikatan. غفلة حلت بالناس. Manusia banyak yang lupa dari Allah di saat ini. أولاده دائما مع الممثلين والممثلات. Anak-anak mereka banyak yang berhubungan mencintai orang-orang yang tidak dicintai Allah. والابن والبنت في غرفتهم معلقين صور المغنية ولا الفاسقة ولا الكافرة. Terlihat di kamar-kamar anak-anak kita yang laki yang perempuan yang ada foto-foto penyanyi, foto-foto artis film. إيش عجبكم فيهم؟ Apa sebenarnya yang membuat kita merasa puas dengan orang-orang itu? هذول حطوا جهنم. Tahukah kita? Mereka itu hanyalah penghuni yang bahan bakar neraka jahanam. أنتم تريدوا مع حطب جهنم؟ Apakah kita ingin bersama bahan bakar neraka jahanam? والابن يشوف الصور هذه، الأب يشوف الصور هذه قدامه ما يتكلم. Banyak orang tua melihat anaknya demikian. Ada foto-foto artis di kamar anaknya biasa aja. 24 ساعة والابن والبنت أمام التلفاز يشاهدون هؤلاء الشياطين. 24 jam anak-anak di depan televisi melihat itu orang-orang yang lebih mirip dengan syaitan. والآن في غفلة. Orang tua lupa pada Allah. كان صور القبة الخضراء. Mana di rumah kita foto ataupun gambar dari kubahnya Rasulullah yang hijau tersebut? كان صور الصالحين. Mana di rumah kita fotonya para orang-orang soleh? تريد أولادك يحشرون مع هؤلاء؟ Apakah kita ingin anak-anak kita berkumpul dengan orang-orang yang dimurkai Allah nanti di yaumul kiamat? إذا حشر الأولاد مع هؤلاء أنت أيضا ستحشر معهم. Kalau sampai anak-anak dikumpulkan dengan orang-orang yang durjana tersebut di yaumul kiamat, ketahuilah orang tua mereka pun akan diseret di tempat yang sama. ويقول هذا خلوهم مساكين إلا يفرحون. Banyak orang tua sampai bilang, biarin anak-anak kita biar masih kecil, biar senang-senang dulu. يفرحون بغضب الله. Apakah dia boleh bersenang-senang dengan hal yang membuat Allah murka padanya? يفرحون بدخول النار. Apakah mereka biar bersenang-senang untuk masuk neraka Allah? النبي يقول المرء يحشر مع من أحب. Nabi Muhammad menyatakan seseorang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamat dengan orang-orang yang dia cintai. فأنت تحب من؟ Kalian cinta pada siapa? تحب من؟ Siapa yang kalian cintai? Rasulullah. محبة الله معناها محبة محمد. Cinta pada Allah artinya cinta kepada Rasulullah. محبة سيدنا محمد معناها محبة الصالحين. Cinta dengan Nabi Muhammad berarti cinta dengan kaum salihin. معناها محبة العلماء. Artinya cinta dengan para ulama. محبة الأولياء. Cinta kepada para aulia. مش محبة الفاسقين. Bukan cinta dengan orang-orang yang berbuat fisik. يجري الناس خلف هؤلاء الفسقة. Banyak manusia yang berlari di belakang orang-orang tersebut. الذين ما يصلون. Orang-orang yang mungkin tidak pernah sholat. وجعلوا أفراحهم وارتباطاتهم. Mereka jadikan kegembiraan mereka, kesenangan mereka ketika mereka punya ikatan dengan orang-orang buruk semacam itu. الآن الناس يشتكون من كثرة الطلاق في الزواجات. Di zaman sekarang banyak orang mengadu karena tingkat perceraian
dari pernikahan begitu tinggi. تسأله إيش السبب؟ Coba periksa apa sebabnya. يقول لك أنا الزواج ماشي بركة. Dikatakan pernikahan tersebut jauh dari keberkahan. هذا ما في خير. Pernikahannya tidak ada kebaikan di situ. والأب والأم يسألون إيش السبب؟ لماذا هؤلاء يتطلقون دائما مشاكل؟ ما حصل بينهم إلا مشاكل، لماذا؟ Banyak orang tua sampai bertanya, kenapa kok pernikahan anak-anak kami ini yang ada cuma pertengkaran antara mereka berdua, ada apa sebenarnya? أنا سأخبرك المعنى. Saya akan kabarkan ada apa sebenarnya dengan itu. أنت عملت زواج؟ Kalian melakukan perkawinan. عزمت من في الزواج؟ Siapa yang kita undang dalam perkawinan? عزمت النبي؟ Apakah dalam perkawinan tersebut kita undang Rasulullah? هل عزمت النبي؟ Apakah kita undang Nabi Muhammad dalam pesta tersebut? أنت ما عزمت رسول الله في زواجك. Masalahnya ketika pernikahan banyak orang tua tidak mengundang Rasulullah dalam pernikahan tersebut. عجيب، كيف يعزم النبي؟ Oh, bagaimana bisa kita mengundang Nabi Muhammad di pernikahan anak-anak kita? اقرأ مولده في زواجك. Baca kisah sejarah kelahiran Rasulullah dalam pernikahan putra-putri kita. وهو يحضر صلى الله عليه وسلم. Dia akan hadir di saat tersebut Nabi Muhammad. اجعل زواجك مربوط برسول الله. Jadikan perkawinan anak-anak kita berhubungan dengan Rasulullah. لكن أنت ما عزمته. Tapi terus terang banyak terjadi orang tak pernah mengundang Nabi Muhammad dalam pestanya. أنت عزمت إبليس. Malah yang diundang iblis. زواجك ما شاء الله حضر إبليس. Masya Allah, ada orang nikah yang hadir iblis diundang. في بركة. Terus mencari berkah. كيف أحضر إبليس؟ Bagaimana bisa hadir iblis dalam pernikahan tersebut? في زواجه جاء مغني ولا مغنية تغني. Dalam pernikahan, dipanggil artis untuk penyanyinya. وجسمها كله يشتغل. Pakaiannya terbuka awal. والرجال والنساء يرقصون مع بعض. Laki dengan perempuan bercampur malah berjoget bareng-bareng. أعوذ بالله من غضب الله. Alhamdulillah, kita berlindung dari murka Allah. هذا إبليس وأولاده حضروا. Ini bukan cuma iblis sama anaknya datang semua. فرحانين. Mereka bisa tertawa dalam pesta itu. وبعدين قال ما في بركة في هذا الزواج. Terus mereka berteriak, gak ada keberkahan dalam pernikahan ini. من قال لك ما في بركة؟ Siapa yang bilang gak ada keberkahan? في بركة إبليس. Ada keberkahan, cuma keberkahan dari iblis. ألا أنت ما تراها؟ Cuma kalian gak bisa melihat keberkahan iblis tersebut. بركة إبليس في نار جهنم. Berkah iblis bakal ada hasilnya nanti masuknya orang ke neraka jahanam. إيش هذا الحرام؟ Apa yang menjadi orang mengerjakan haram tersebut? وعدم الخوف من الله. Dan mereka tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. اختلاط بين الرجال والنساء. Laki perempuan mencampur aduk. مرأة ترقص مع رجل أجنبي. Ada perempuan malah berjoget dengan orang laki yang bukan muhrimnya. وزوجها ينظر إليها ويضحك. Terus suaminya melihat istrinya bersama orang laki-laki yang lain, dia tertawa. قليل أدب ما عنده خوف من الله. Ini orang yang kurang ajar, gak punya adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. كيف يسمح مثل هذا الحرام؟ Bagaimana seorang suami, seorang laki-laki bisa membiarkan istrinya atau putra-putrinya mengerjakan yang haram? الله يغضب. Allah yang akan murka kepada dia. وإذا غضب الله ينتقم. Ketika Allah murka terhadap seseorang, Allah akan serang orang tersebut. فيرسل آياته للناس تعذرهم. Akan didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanda kebesaran Allah untuk menjadikan manusia takut terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. Kami kirimkan tanda-tanda kebesaran kami yaitu Allah Subhanahu Wa Taala melainkan untuk membuat manusia merasakan rasa takutnya dengan Allah. أيها الرجل. Wahai kalian para laki-laki. كن رجل في بيتك. Jadilah kalian laki-laki di rumah kalian. ليست الرجولة برفع الصوت. Bukan orang laki-laki sejati orang yang bisa teriak-teriak di rumah. وليست الرجولة بالضرب. Kelaki-lakian seseorang bukan dihitung kalau dia bisa memukul orang perempuan. الرجولة بإقامة شرع سيدنا محمد. Orang laki-laki sejati adalah orang yang bisa mendirikan syariat Rasulullah di rumah tangganya. اجعل أفراحك مرتبطة بالنبي. Jadikan kegembiraan kita berhubungan dengan Nabi Muhammad. واحكم بيتك Jadikan kita benar-benar menguasai rumah tangga على kita وفق الشرع والدين. dengan sesuai atas syariat dan agama Rasulullah. لكن بعض الرجال ما يقدرون.
laki-laki nggak mampu. تجي يتكلم ويقول لك أنا ما لي دخل إلا المرأة هي تريد هذا. Kalau kita tanya, dia bakal bilang, aduh, saya nggak ikut campur, istri saya yang punya aturan. وأنت Terus engkau sebagai laki-laki gimana? يقول أنا ما أقدر فيها. Dia jawab, saya nggak mampu untuk beresinnya. هي تريد هذا أنا ما أقدر أتكلم. Ini istri saya yang mau, saya nggak bisa ngomong lagi. ما شاء الله. عرفنا السبب. Masya Allah, sekarang kita tahu sebabnya. بس نريد منك شيء واحد. Kalau begitu, untuk orang-orang yang semacam ini kita minta satu saja masalah, satu hal. نزل الكوفية من راسك. Peci yang kalian pakai copot. ولبسها زوجتك. Kasih peci tersebut suruh pakai istri kita. وأنت خذ الحجاب حقها وتلبسه. Cadar punya istri kita ambil. Kita yang pakai. لأنها هي الرجل. Karena ternyata di rumah tangga kita yang laki-laki itu istri kita. وأنت عرفناك المرأة. Ternyata kita yang merasa kita laki-laki, orang tersebut macam kayak begini, dia perempuan sebenarnya. يا أخي أنت تطبخ الطعام بالبيت. Ya sudah, tukar aja. Engkau yang masak. وغسل الصحون والثياب. Cuci tuh baju dan juga cuci piring. وإذا تقدر عليك تحمل وتجيب أولاد أحسن. Nah, kalau bisa lagi ya sekalian aja. Ente yang laki-laki hamil sekalian biar bisa. لأن هذا الحقيقة. Karena ini hakikatnya. أنت لست رجل في بيتك. Karena orang yang semacam ini bukan laki-laki di rumahmu. كيف رجل ما يقدر يحكم زوجته بشرع الله؟ Kenapa seorang laki-laki tidak bisa menguasai istrinya untuk tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala? لابد أن تلتزم بشرع الله. Harus seorang laki-laki bisa menundukkan istrinya di rumah untuk taat kepada aturan Allah. ما تريد تلتزم بشرع الله فتذهب عند أمها. Kalau nggak mau tunduk dengan Allah, ya sudah, taruh di rumah ibu. أما البيت يجب أن يقام على شرع الله. Rumah tangga kita, mari kita jadikan tempat berdirinya syariat Allah. ربي أولادك على محبة الله ورسوله. Didik anak-anak kita untuk cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah. والمشكلة إذا كان هو الرجل اللي يريد الحرام. Yang masalah besar ketika seorang laki-laki kepala rumah tangga ternyata dia yang inginkan haram masuk ke rumahnya. والمرأة مسكينة ما تريد الحرام لكنه يصر. Yang bermasalah ketika saat ini padahal perempuannya, istrinya ingin yang terbaik untuk rumah tangganya tapi nggak bisa berbuat apa-apa. هذا مصيبة أن يكون الرجل هو الشيطان. Ini musibah besar ketika seorang laki-laki kepala rumah tangga ternyata dia syaitan. فلا حول ولا قوة إلا بالله. Gak ada lagi kekuatan yang semacam ini melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi orang. ضاع البيت. Kejadian ini membuat rumah tangga hancur, binasa. وضاع الأولاد. Anak-anak akan tumbuh tidak teratur lagi. الرجل والمرأة كل منهما مكمل الآخر لإدامة أسرة إسلامية نبوية. Karena laki dan perempuan sudah tidak bisa lagi, tidak mampu lagi untuk benar-benar membantu ke rumah tangganya tersebut untuk mendirikan syariat Nabi Muhammad. فإذا حصل اختلال عند أحدهم اختل البيت. Karena ketika ada kerusakan di antara salah seorang di antara mereka, maka akan hancur rumah tangganya. والرجل هو الذي له الدوامة. Orang laki-laki adalah orang yang memegang aturan dalam rumah tangganya. لكن يحسن قيامها. Akan tetapi dalam memegang hal tersebut, rasakan bahwa dia merupakan pengganti daripada Nabi Muhammad untuk mengatur rumah tangga ما tersebut. هو بشدة. Bukan dengan kekuatan, لا 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 بالأخلاق. tapi dengan akhlak. خذ أخلاق النبي محمد. Ambil akhlaknya Rasulullah. كيف كان النبي يتعامل مع زوجاته؟ Tahukah kita bagaimana Nabi Muhammad ketika bermuamalah dengan istrinya? عنده 9 من النساء. Nabi Muhammad punya istri 9. أنت تظن أن هذول ال9 ما عندهم مشاكل؟ Apakah kita kira dalam 9 orang ini nggak punya masalah? عندهم مشاكل. Ada masalah rumah tangga Rasulullah. لأن عندهم غيره. Karena orang perempuan biasa punya rasa cemburu yang besar. لكن النبي يعرف كيف يعالج. Tapi Nabi tahu bagaimana membenahi ini semua. بعد موت أم المؤمنين خديجة تزوج رسول الله أم المؤمنين سودة عليها رضوان الله. Ketika setelah meninggalnya Sayyidatina Khadijah, Nabi Muhammad menikahi Ummul Mukminin Sayyidatina Saudah. كان عمرها قريب 60. Umur Sayyidatina Saudah saat itu dekat 60 tahun. بعدها تزوج عائشة عليها رضوان الله. Setelahnya Nabi Muhammad menikahi Sayyidatina Aisyah. لما علمت سودة أن رسول الله تزوج عائشة قالت لابد أزور عائشة. Ketika Sayyidatina Saudah tahu Nabi Muhammad baru menikahi Sayyidatina Aisyah, maka dia katakan, saya harus bertandang bertamu ke rumah Aisyah untuk mengucapkan selamat. لماذا؟ Kenapa?
تقول لها مبروك. untuk mengucapkan selamat pada Sayyidatina Aisyah yang menikah dengan Rasulullah. مبروك على إيش؟ Selamat atas على أنك تزوجت من زوجي. karena engkau telah menikahi suami saya. عجيب. Sesuatu yang aneh. السؤال موجه للنساء perempuan. Ini soal sekarang nih kita tunjukkan pada perempuan yang ada. لو زوجك تزوج عليك امرأة ثانية. Kalau ibu-ibu nih, suaminya nikah lagi, تذهبين إليها. kira-kira mau ngasih selamat nggak sama istri keduanya? ها؟ Gimana tuh? تذهبين إليها. Apakah akan datang ke rumah istri kedua suami ibu untuk mengucapin selamat? تقولين لها ما شاء الله مبروك. Terus ibu bilang, oh selamat ya udah nikah dengan suami saya. تفعلين ذلك؟ Mungkin nggak ibu lakukan? ممكن. Mungkin ya. Kalau apa? ليش خوف؟ kenapa takut jawab? ماذا ستفعلين؟ Kira-kira apa yang akan ibu-ibu kerjakan? تذهبين إليهم أو لا؟ أريد جواب نعم أو لا. Beliau pengen jawaban, kira-kira pergi atau tidak? tidak. ستذهبين. Bukan tidak jawab, pasti ibu akan datang juga ke situ. ستذهبين. Pasti bakal datang ke rumah istri أنا muda. متأكد أنك ستذهبين. Saya yakin ibu bakal datang ke rumah istri muda suami ibu. تذهبين معك السكين. Tapi bawa pisau ke sana. لكن سودة ما أخذت معها السكين. Tapi Sayyidatina Sauda saat itu dia datang ke rumah Sayyidatina Aisyah nggak bawa pisau. دخلت عند عائشة. Masuk ke rumah Sayyidatina Aisyah. هنا عائشة. Duduk sebelah kanan Sayyidatina Aisyah. رسول الله في الوسط. Rasulullah di tengah. وهنا سودة. Di sebelah kiri Nabi Muhammad Sayyidatina Sauda. سيدة عائشة كانت صغيرة في السن. Sayyidatina Aisyah saat itu masih kecil usia 9 سنوات. 9 tahun. جابت طعام حلوى في إناء في قصعة. Dia membawa dalam satu piring nampan itu ada apa namanya halwa manisan. قدمتها لسودة. Maka Sayyidatina Aisyah kasih ini makanan ini apa halwa ke Sayyidatina Sauda. قالت لها كلي. Kata Sayyidatina Aisyah, ayo makan. Apa makan di bahasa? Aduh, begitu deh. لكن هم فهم مكانك فهم. Makan tapi paham kan? فهم. بارك الله فيكم. قدمت لها الطعام. تفضلي silakan makan. Sayyidatina Aisyah datang kepada Sayyidatina Sauda bawain itu makanan, ayo makan. قالت سيدة سودة ما أريد tidak mau. Sayyidatina Sauda bilang enggak mau. قالت لها السيدة عائشة كلي. Sayyidatina Aisyah sedikit marah, bilang ayo makan. قالت لها ما أريد. Sayyidatina Sauda bilang saya nggak mau. غضبت عائشة. Sayyidatina Aisyah marah. قالت لها لتأكلن الطعام أو لألطخن وجهك به. Kata Sayyidatina Aisyah dengan amarahnya, mau makan nggak ini makanan? Kalau enggak, saya tampar ini piring ke muka kamu kalau kamu nggak mau makan. هذا الرسول موجود بينهم. Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka berdua. قالت لها سوداء والله لا أكل. Sayyidatina Sauda bilang demi Allah nggak bakal saya makan. أخذت السيدة عائشة الطعام وضربت سوداء في وجهها. Sayyidatina Aisyah ambil piring tersebut, dipukulkan ke mukanya Sayyidatina Sauda. يا رجال لو أنت محل النبي إيش بتعمل؟ Pertanyaan buat orang laki-laki. Kalau kalian ini menjadi bagian Rasulullah itu kalian punya istri 2 terus berantem kayak begitu, apa yang akan kalian buat? عندك زوجتين. Ini dua-duanya di situ istri. عندك زوجتين؟ Ada punya istri 2 nggak? وكلهم يقولوا آمين. Semua pada bilang amin. انتبه تقول آمين إذا زوجتك موجودة. Hati-hati, bilang amin istrinya ada di sini kedengaran. وبعدين حصل مثل هذا ايش تعمل انت؟ Kira-kira kalau ada orang istrinya 2 terus kejadian seperti ini, apa yang mau kalian perbuat?
marah. Bakal marah-marah. Ya. Boyo ya. Nikah lagi orang lagi bukan. Senin orang berkitar kan. 2 sudah berantem, tambah 1 lagi. Syarat mubarak. Akhirnya jadi perlombaan. Nabi ma qabl. Nabi Muhammad nggak marah saat itu. لأنه يعرف أن شيء اسمه غير عند المرأة. Karena Nabi Muhammad mengerti bahwa pada diri wanita ada sesuatu yang dinamakan kecemburuan. لكنه غير الموقف كله. Nabi Muhammad saat itu bisa merubah keadaan saat itu. أخذ الطعام. Nabi Muhammad ambil piring itu dan makanannya. وقال يا سودة. Nabi Muhammad bilang kepada Sayyidatina Saudah, ya Saudah, لطخي وجه عائشة كما لطخت وجهك. sebagaimana tadi mukamu ini dilepetin ke makanan, sekarang gantian itu. فرحت سيدة سودة أخذت الطعام ضربت عائشة. Senang Sayyidatina Saudah diambil ini makanan, ditaruh di mukanya Sayyidatina Aisyah, balas yang tadi. ورسول الله يضحك حتى سقطه يضحك. Nabi Muhammad ketawa sejadi ini sampai jatuh. Rasulullah ketawa lihat istrinya. شوف كيف حولها إلى مزاح. Lihat bagaimana Nabi Muhammad bisa merubah keadaan yang sedemikian menjadi seperti candaan antara kedua istri. بعض الرجال لا يحسن التعامل مع النساء. Masalahnya zaman sekarang banyak orang laki-laki yang tidak mengerti bagaimana bermuamalah yang baik dengan wanitanya. كان رسول الله في ليلة يبيت عند أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها. Satu malam Nabi Muhammad lagi giliran nginep di rumah Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh radhiyallahu ثم anha. شعر رسول الله بالبول. Lantas Nabi Muhammad berasa ingin buang air kecil. فخرج خارج البيت لقضاء حاجته. Maka Nabi Muhammad keluar dari rumah tersebut untuk menyelesaikan hajatnya ingin buang air kecil. رأته زينب. Sayyidatina Zainab melihat itu. شوف تفكير النساء كيف. Lihat pola pikir perempuan kayak bagaimana. النساء يفكرن مثل الأطفال. Orang perempuan banyak pikirannya seperti anak-anak. maafkan saya. Memang ibu-ibu maaf ya. لكن هذه الحقيقة. Tapi ya seperti inilah kejadiannya. قالت هذا رسول الله يخرج في الليل يذهب عند زوجة أخرى. Beliau bilang, oh jangan-jangan Nabi Muhammad malam-malam nih mendik-mendik, kalau nggak mau ketahuan keluar ke rumah, berarti pengen ke rumah istri yang lain. هكذا النساء إذا خرج زوجها في الليل ما تفكر أنه مريض أنه لا، أكيد هذا متزوج أكيد. Perempuan kalau suaminya keluar malam-malam udah mikir, pasti kawin lagi. Nggak mikir mungkin suaminya sakit atau apa, nggak pasti dengan punya istri simpenan. قامت السيدة زينب وأغلقت الباب من عندها. Rasulullah keluar dari rumah, Sayyidatina Zainab deketin pintu dikunci gitu. جاء النبي Nabi Muhammad setelah bapak hajatnya buang air kecil, balik pulang ke rumah. يريد يفتح الباب، الباب مغلق. Ingin buka pintu rumahnya, terkunci dari dalam. قرع الباب. Nabi Muhammad ketuk pintu. افتحي يا زينب. Beliau katakan, bukalah pintu wahai Zainab. قالت ما أفتح يا رسول الله. Sayyidatina Zainab bilang apa? Saya nggak bakal bukain kau ya Rasulullah. ذهبت عن نسائك. Engkau habis menggilir lagi ke tempat yang lain. قال لها لا، إنما ذهبت لقضاء حاجتي. Nabi Muhammad bilang, enggak, saya keluar untuk buang hajat. رسول الله ما يكذب. Nabi Muhammad tidak bakal berdusta. لكن زينب في حالة غضب. Tapi Sayyidatina Zainab saat itu lagi marah, ما عاد تفكر. nggak bisa mikir lagi. قالوا أن الرجل إذا غضب يركبه شيطان واحد. Dikatakan orang laki kalau dia lagi marah, maka satu syaitan bakal nempel badannya. والمرأة إذا غضبت يركبها 1000 شيطان. Perempuan kalau marah bukan 1000 syaitan bakal nempel badannya. إيه يا رجال خذوها نصيحة. إذا تريد تتفاهم مع زوجتك، إذا هي غضبانة لا تكلمها، اخرج من البيت. Wahai para laki-laki, ambil nasihat ini. Kalau istri lagi marah, jangan diajak ngomong. Mendingan keluar dari rumah biar aman. شوف وش يتكلم معك؟ يتكلم معك الشيطان. Kenapa? Karena yang berbicara dengan amarah itu bukan istri kita, tapi syaitan yang mempengaruhi dia. فهذا يقول لها ذهبت لقضاء حاجتي. Nabi Muhammad bilang, saya keluar karena saya mau buang hajat. قالت له لا، ذهبت إلى نسائك. Beliau katakan, enggak, kamu gilir lagi di tempat lain. لا حول ولا قوة إلا بالله. الرسول يقول لي سنتكلم. Apakah ucapan Nabi Muhammad gak bisa diperkaya saat itu? قال يا زينب ذهبت لقضاء حاجتي. Nabi Muhammad mengulangkan lagi, ya Zainab, saya keluar buat qada'il hajah. قالت أبدا ذهبت إلى نسائك. Tetap dia bilang, enggak,
kamu keluar untuk ke rumah istrimu yang lain. laki-laki. Lau anta mahallo, ايش تعمل؟ Ini tanya buat laki-laki. Kalau kita yang datang ke rumah ternyata dikunciin kayak begitu. جيت في الليل وتجد زوجتك تقفل الباب. Datang malam-malam, istri kita tadi kunci pintu. وندق الباب تقول لك ما بفتح ما بغيت. Kita ketuk pintu, minta istri kita buka, istri kita bilang enggak bakal saya buka. والجيران يشوفون. Apa yang bakal kita kerjakan? Yang pasti tetangga semua ngelihat. وأصحابه يشوفون زوجته ما تفتح له الباب. Semua teman-teman kita bakal lihat, lihat bininya nggak bukan pintu. ماذا تفعل؟ Kira-kira apa yang bakal kita perbuat? هذا صدق. Ayo coba jawab dengan jujur. Apa yang kita perbuat? ايش تفعل؟ Apa yang kau perbuat? تكلم ولا تخافون من النساء. Ayo jawab, jangan takut. Anggap nggak ada orang perempuan. apa؟ وتكسر الباب. Masukin pintu. تكسر الباب. ما شاء الله. وبعدين Terus habis pintunya hancur, كسرت الباب. بعدين terus mau diapain lagi? تكسر راسها. Sisa satu lagi hancurin palanya perempuan. ايش تعمل؟ Kira-kira apa yang mau kita perbuat? Ceraikan. marahnya. Bakal banyak marah kita. ايش تفعل؟ Apa yang kita perbuat? Coba pikir, apa yang mau kita perbuat? تكسر الباب تضرب الزوجة ويمكن يطلقها. Mungkin kita hancurin pintunya, kita pukul istri kita, habis itu mungkin kita ceraikan istri kita. sebentar. Sebentar. المرأة عندها فكرة خطأ. Wanita di saat tersebut ada pemikiran yang salah. عالجها. Maka tugas kita sebagai laki-laki Kharraj. perbaiki pemikiran tersebut. خرج الفكرة من عندها. Keluarkan pikiran yang salah itu dari benak mereka. وتنتهي المشكلة. Selesai masalahnya. النبي حلف لها يمين. Nabi Muhammad bersumpah atas diri Zainab. قال والله يا زينب ذهبت لقضاء حاجتي. Nabi Muhammad bersumpah atas Sayyidina Zainab, demi Allah, saya keluar rumah hanya untuk buang hajat. فتحت الباب. Maka dibuka pintu terus. دخل النبي. Nabi Muhammad masuk. هو يضحك. Masuk Nabi Muhammad senyum Rasulullah. ما كلمها. Nabi Muhammad ngajak bicara lagi istri. ما قال لها أنت ما تفهمين. Nabi nggak bilang engkau nggak paham ucapan saya dari pertama. Enggak, Nabi nggak bilang kayak gitu. نظر إليها وابتسم واذهب ونام. Nabi Muhammad melihat istrinya Sayyidatina Zainab, Nabi senyum, naik pada tempat tidurnya Rasulullah. انتهت المشكلة. Selesai. انتهت. Masalahnya selesai. لا صياح Nggak ada teriak-teriak, ولا ضرب nggak ada pukul-pukul, ولا مصارعة nggak ada ambil-pukulan, ولا طلاق ولا شيء. nggak ada talak, nggak ada sesuatu. هذا التعامل الذي كان يتعامل به النبي محمد. Inilah metode seorang laki-laki bergaul dengan wanita. لكن نحن اليوم نشتكي من حسن التعامل. Banyak saat ini rumah tangga yang mengadu tentang kekerasan yang ada di rumah tangga tersebut. الرجال يغضبون على أتفه الأمور. Orang laki-laki mudah marah untuk hal yang sangat sepele. ومشكلته يريد أن المرأة تفكر مثله. Yang masalahnya banyak orang laki-laki zaman sekarang ingin wanitanya punya pola pikir sama dengan dirinya. لن تفكر المرأة مثل الرجل. Wanita nggak bisa berpikir sebagaimana orang laki-laki. ولن يفكر الرجل مثل المرأة. Dan laki-laki juga nggak bisa berpikir seperti orang perempuan. إنما كل منهما مكمل للآخر. Namun setiap seorang dari mereka selalu melengkapi lawan jenisnya di rumah tangga tersebut. بهذا يحصل حسن التربية للأولاد. Dengan saling mengisi inilah akan terjadi pendidikan terbaik untuk anak-anak ini. تتخيل أن المرأة تفكر مثل الرجل. Coba pikir kalau perempuan bisa berpikir sebagai orang laki-laki. ما يمكن تربي الأولاد. Gak mungkin perempuan bisa mendidik أنا anak-anak. أطبخ لك الطعام في البيت. Dan gak bakal mau perempuan masakin masakan buat kita. ولا بتغسل حاجة في الثياب. Gak bakal mau perempuan nyuci baju kita. كل يوم تخرج. Tiap hari perempuan kita bakal keluar rumah. وأنت لو فكرت مثل النساء تجلس في البيت كل يوم. Orang laki kalau memikirkan pemikirannya seperti orang perempuan, gak bakal mau keluar rumah. الحصولة في البيت ماسك المكنسة كل يوم تكنس. Akhirnya banyak orang lihat ke rumahnya, orang lakinya suaminya malah tiap hari nyapuin dapur, nyapuin rumah. لكن جعل الله الرجل مكمل للمرأة والمرأة مكملة. Tapi Allah menjadikan laki-laki melengkapi keadaan wanita, wanita pun demikian melengkapi keberadaan kaum laki-laki. كل منهم له وظيفة مخصصة. Setiap dari mereka punya tugas masing-masing. إذا أحسن كل فرد منهم هذه الوظيفة فإنه بذلك يحسن تربية أولاده. Kalau keduanya
mengerjakan sesuai dengan apa tugasnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak mereka akan mendapatkan tarbiyah yang terbaik. وحسن التربية تقتضي حسن المتابعة للنبي محمد. Tarbiyah yang terbaik akan menghasilkan ikatan dan tunduk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah يجعلنا معه. Mudah-mudahan kita tergabung dengan orang-orang tersebut. باتباعه أوامره وتكون معه. Dengan kita mengikuti Rasulullah, kita akan bersama Nabi Muhammad. تريد معه؟ Maukah kita bersama Nabi Muhammad? أحبه. Cintai Rasulullah. صلي عليه. Salawatlah dengan Nabi Muhammad. أكثر من الصلاة. Perbanyak salawat dengan Rasulullah. عسى أن يكرمك الله وتراه. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan itu dan membuat kita bisa memandang wajah Rasulullah. يا رب أكرمنا برؤية سيدنا محمد. Ya Allah, muliakan kami dengan bisa. يا رب احشرنا في زمرة سيدنا محمد. Ya Allah, gabungkan kami. يا الله اجعلنا معه في الدنيا والآخرة. Kami bersama Rasulullah dunia dan akhirat. واحشرنا في زمرته يا الله. Kami dalam kelompok Nabi Muhammad nanti ya Allah. وارزقنا كمال المتابعة له يا الله. Ketika kami benar-benar mengikuti Nabi Muhammad secara hakikat ya Allah. يا ربي قربنا منه. Ya Allah, dekatkan kami dengan Rasulullah. يا ربي أسقنا من Ya حوضه. Allah, berikanlah kami kesempatan untuk meminum dari telaga Nabi Muhammad. يا الله أسقنا من يده. Ya Allah, berikanlah kami minum di saat tersebut dari tangan Nabi Muhammad yang begitu mulia. يا الله أكرمنا بمصافحته. Ya Allah, muliakan kami agar bisa mencium tangan Rasulullah. يا الله أكرمنا بتقبيل يده. Ya Allah, mudahkan dan berikan kemuliaan kami bisa mencium telapak tangan termulia tersebut. لا تحرمنا ذلك يا الله. Jangan haramkan kami dari hal yang demikian ya Allah. ولا تبعدنا يا الله. Jangan jauhkan kami dari Nabi Muhammad ya Allah. كلنا يا الله. Seluruh kami yang hadir ya Allah مع النبي محمد. bersama Rasulullah, مع النبي محمد. bersama Nabi Muhammad, مع النبي bersama Nabi محمد. Muhammad. نراه يا الله. Biarkan kami bisa memandangnya, نراه يا dapat الله. memandang beliau ya Allah. نراه يا Nabi الله. Muhammad ya Allah. في الدنيا والآخرة يا الله. Di akhirat ya Allah. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. Allah, لا تحرم قلوبنا jangan haramkan hati-hati kami ولا تحرم هذه الأيدي من مصافحته. dan jangan haramkan tangan kami untuk bersentuhan dengan tangan Rasulullah. نصافحه يا الله. Biarkan kami bisa mencium tangan tersebut ya Allah. هنيئا لمن رآه. Beruntung orang-orang yang bisa memandang Rasulullah. جميل Indah. جميل رسول الله. Nabi Muhammad begitu indah. جميل Indah. جميل Indah Rasulullah. حقا جميل. Seindah-indahnya makhluk Nabi Muhammad. لو رأيته لن ترى بعده جمالا. Kalau kita bisa memandang Rasulullah, nggak bakal hilang keindahan Nabi Muhammad dari pikiran kita. كل جمال يضمحل. Semua keindahan akan berakhir. كل جمال ينتهي. Setiap keindahan akan ada batasnya. يبقى جمال حبيبي محمد. Tapi keindahan Rasulullah akan lengkap selama-lamanya. كأن الشمس تجري في وجهه. Disifatkan Nabi Muhammad seolah-olah matahari beredar di wajahnya Rasulullah. كملت محاسنه. Sempurna keindahan Nabi Muhammad. فلو أهدى السناء للبدر عند تمامه لم يخسف. Kalau ambil kita sedikit bagian dari kesempurnaan diberikan kepada bulan purnama, tidak akan hilang, purnama akan terus selama-lamanya. ماذا تعرفون عن الجمال؟ Apa yang kita tahu tentang definisi keindahan? كل ما تعرفون عن الجمال لا يساوي جمال المصطفى. Semua yang kita tahu dari keindahan terus terang tidak bisa disamakan dengan keindahan Rasulullah. الله يريكم إياه. Semoga Allah menjadikan mata kalian bisa memandang wajah Rasulullah. الله يجمعكم به. Semoga
Semoga Allah mengumpulkan kita semua dengan Rasulullah. ما أحلى الاجتماع برسول الله. Perkumpulan yang paling manis, yang paling indah berkumpul dengan Nabi Muhammad. ما أحلى رؤية رسول الله. Betapa indah ketika kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad. سعد من رآه. Beruntung orang-orang yang bisa melihat Rasulullah. فاز من رآه. Beruntung yang lebih lagi untuk orang-orang yang bisa memandangnya. نجا من الغضب من رآه. Selamat dari amarah Allah orang-orang yang memandang Rasulullah. الله يريكم إياه. Semoga Allah menjadikan kita bisa memandang beliau. يا رب نحن وإياهم نرى. Ya Allah, mudah-mudahan kami dan orang-orang yang hadir bisa memandang wajah Rasulullah. آمين Amin. آمين Kabulkan ya Allah. آمين آمين. كم تشتاق قلوبنا إلى رؤيته. Betapa besar kecintaan kami untuk dapat memandang Rasulullah ya Allah. مقصودنا أن نرى Kami ingin untuk memandang wajah. في هذه الساحة المباركة، Mudah-mudahan di tempat yang penuh berkah ini, في هذه الساعة المباركة di tempat di waktu yang penuh berkah ini, نرفع أيدينا إليك يا الله kami angkat tangan kami menuju padamu ya Allah, أن ترينا وجه النبي agar محمد. Engkau bisa memberikan kami memandang wajah Rasulullah. نجمع همتنا عليك يا الله، Kami kumpulkan semangat kami untuk berdoa dengan doa ini ya Allah. ونجتهد في دعائك يا الله Kami berusaha sekuat tenaga dengan doa ini ya Allah, لنا رسول الله agar kami bisa memandang wajah Nabi Muhammad. يا الله 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 أرنا وجهه يا الله. Perlihatkan wajah Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. ادعوه Minta kepada Allah حتى يريكم وجهه قبل أن يأتي الموت. sampai sehingga Allah melihatkan wajah Rasulullah pada kita sebelum kita meninggal. يا رب لا تميتنا حتى ترينا Ya وجهه. Allah, jangan sampai kami meninggal dunia melainkan telah melihat wajah Rasulullah. نالوه Mintalah kepada Allah. ادعوه Mintalah kepada Allah. اطلبوه Minta doa. يا الله 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 نعلو همتكم إليكم وجه النبي. Mintalah agar Allah memperlihatkan wajah Rasulullah. اجعلوا هذا المقصد Jadikan semua maksud kita ini يا الله 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 يا
نبيت الليلة سعداء. Kalau Allah mengabulkan doa kita barusan, malam ini kita akan tergolong orang-orang yang beruntung. الله يسعدكم أجمعين. Semoga Allah menjadikan kita semua. الله يسعدكم أجمعين. Semoga Allah menjadikan kita orang. أنتم واحد بيوتكم أجمعين. Kalian semua dan juga في الدنيا والآخرة. dunia dan akhirat. يكتبكم جميعا مع النبي محمد. Semoga Allah mencatat kita akan menjadi yang berdiri di hadapan Nabi Muhammad. يا رب Ya Allah. لا ينقضي المجلس إلا وقد غفرت ذنوبنا جميعا. Semoga tidak selesai majelis kita melainkan dosa kita telah diampuni seluruhnya. يا الله Ya Allah. يا الله ما أحلى هذا الاسم Sungguh indah nama ini. وما أحلى هذا النداء. Sungguh indah panggilan ini. يا الله Ya Allah. يا الله Ya Allah. يا الله لا تغفل عن نداء ربك. Jangan kita melupakan untuk memanggil Allah. كل ليلة ناده. Setiap malam panggil Allah. أنت المستفيد بندائه. Kita akan mendapatkan manfaat besar dari memanggil Allah. أيقظ قلبك من الغفلة. Bangunlah, bangkitlah hati kita dari lupanya saat يا حاضر oleh orang yang hadir. يكفي غفلة. Cukup lupa kita kepada Allah. القلوب غافلة عن الله. Hati kita jauh dari Allah. تمر أيامها ولياليها وما تقول يا الله. Berapa hari, berapa malam lewat kita belum pernah memanggil ya Allah. فإلى متى نبقى في غفلاتنا؟ Sampai kapan kita akan lupa terus pada Allah? يا الله Ya Allah, أيقظنا من الغفلات. bangkitkan hati kami dari keterlupaan. يا الله Ya Allah, أيقظ هذه القلوب. bangkitkan hati ini. كفاها غفلة. Cukup bagi hati kita lupa dengan Allah. كفاها بعد. Cukup hati kita jauh dari Allah. قربها منك يا Dekatkan hati الله. kami kepadamu ya Allah. وإذا تقربت من الصالحين تقربت من الله. Kalau kita mendekat dengan kaum salihin, kita berarti mendekat kepada Allah. وإذا قلبك أحب الصالحين فقد أحببت الله. Kalau hati kita cinta dengan kaum salihin, berarti Allah telah mencintai kita. يا رب Ya Allah, يعطينا ما طلبنا berikan permintaan kami. وسلمنا من الآفات. Selamatkan kami di dunia. واقضي لنا الحاجات Kita begitu banyak hajat. كلها يا رب. Seluruhnya kabulkan ya Allah. كلها يا رب. Semua ya Allah. لا تبقي لها شيء. Jangan sisakan. كلها يا الله. Semua ya Allah. حاجات الدنيا بالميسرة. Hajat dunia mudahkan itu. حاجات الآخرة بالمغفرة. Hajat akhirat kami dengan ampunanmu ya Allah. واجمعنا بنبينا محمد. Kumpulkan kami dengan Rasulullah. آمين يا رب العالمين. Kabulkan permintaan kami ya Allah. وللربط بالصالحين وبالسلسلة النبوية إلى النبي محمد نجيزكم في كل ما أجازنا به مشايخنا مما يقرب إلى الله وفي الدعوة إلى الله وطلب العلم، وأجزناكم في كل ما يتعلق بتآليفنا من الكتب لكم في ذلك الإجازة ولمن أحببتم. Dan demi untuk mengikat diri kalian dan juga diri kita semua dengan orang-orang solehin, ikatan demi ikatan sampai ke Rasulullah SAW, maka kalau memang benar ijazah yang kami terima dari guru-guru kami ijazahkan segala hal yang mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dalam hal kitab-kitab yang kami tulis sendiri dari apa yang beliau hasilkan, kami ijazahkan seluruhnya untuk antum semua. Silahkan mengatakan benar ijazah. قبول إن شاء الله. Mudah-mudahan dikabulkan Allah. الله الله يا الله لنا بالقبول. الله يا الله لنا بالقبول على فينا باب مولانا طرحنا الحمول. الله الله راجين منه المواهب والرضا والقبول. يا الله لنا يا فارد يا خير معطي هب لنا كل سول. واقبل دعانا فإنا تحت بابك نزول.
ضيفان بابك ولا سنا عنه يا الله نحول الله ضيفان بابك ولا سنا عنه يا الله نحول يا الله طلبناك يا من الاسم ملك يزول عسى نشاهدك في مرآة طه الرسول يا بختنا بالنبي يا بختنا بالرسول فخري وذخري وبحمل عليه الحمول الله يا الله لنا بالقبول الله يا الله لنا بالقبول الله يا الله لنا بالقبول مقبولين ان شاء الله واياكم orang-orang rumah kita seluruhnya. قبول يا رب. Mudah-mudahan dikabulkan ya Allah. ظاهر وباطن. Zahir dan batin. لجميع الحاضرين. Untuk semua yang hadir. والحمد لله يا رب العالمين.